Toi whatalo whato le whapoponga o talafo mai le si ufonga le lau mua mo le nei awa uli. I se saunoanga le Minister mo le Mental Health Matt Ducey i le tai awana le la na ia ta uai e whaalua ono tu ina atu vai la au o le antipsychotic i le tene titi se fulutasi tausanga le asaloka ina se i leo leo. O lo whaanga solo so enga le soifua malolo ina ma leo leo ta lua na alia e mai le mata upu i le amatanga o le masina i Waikato. E ai nisi o kamupanilo ia i Wellington e ai le talitonunga ua ngau le silia ma le 2 miliona Tala ina ua se etia ma se i se whainga tau wha se i lunga o telefoni mai se tangata na whaafolinga o ia e mai le whale tupe o le ANZ. Ua ta ua i le lipoti a le NZME e le o manino le leipe e fia le tupe na ngau ai le talitonunga e silia ma le 2 miliona Tala na ave e sea mai ni whaaputu ngā tupe a kamupanilo ia i Wellington ma lafo ia tunu i fafo. Ua tauli mai na leo ni whaasea mai ni kamupani se lua lea e ai le talitonunga ua ngau i a tau whaamalea ai ua whaamaunia fo i le ANZ ua ngā lulu e nei ma kamupani ia ua afia ma ua una i na fo inisi o afia i a whaafitauli ina ia whaafiso tai atu le ofiso leo. Ua filifilia se tasi na avea mapalemio New Zealand Dame Jacinda Ardern e avea masui tawa loa ma whaaloalongia i le Blavatnik School of Government i le University Tele o Oxford ma ua avea fo i masui o le lio o taitai o le lalolangi. E tolu tausanga o lo tolotoi ai Dame Jacinda i le lio ma le whaalaputupotonga o nisi na avea ma taitai o malo le lalolangi ma o le aawai fo i se whaatasinga whaale tausanga a le University. O le lio le a taitai o le lalolangi ua whaamoe e whaalele ai taitainga i le lalolangi a toa. I se pepa o whaamatalanga na whaali ai e polo fesa ngai rewards, lo la tawanga nga fia e whaafelo ai atu i a Dame Jacinda. O lana taitainga i taimi o whaafita uli titele o lona tau maunga i le tautuaina o le atunuu ma le loloto lona malamalama anga i tūlanga taupulenga ma taitainga. Ua maua mai ai ni manatu tau ua mōtangata umo le lalolangi bei ona saunoa i polo fesa awards e whaatatau i a Ardern. Ua fola e Greg O'Connor le Labour o le a whaawau pea ona iai i le lua whelua ono tu salava pe ave e sea lona i tu malo. I lalo o ni fautuanga faupe ona whaalau i loa e le Representation Commission o le a whaamuta pe ave e sea i tu malo whaapalota o Ohariu, Mana ma o Taki. Ai suia ini tu malo whaapalota se lua o Kinepuru Makapiti. O le ai ma se nofua whaupopo o List MPs i le isi whainga palota. I lalo o fautuanga mo ia suinga fau, o le a le toi mawai e Ohariu pitonu o Wadestown, Ngaio, Kandala, ma Broadmeadows anga i Wellington Central, le o le a le toi mawa Brooklyn ma Mount Cook i lona tua oi o Rongotai. O Newlands ma Horowiki o le a avea mawaenga o le Hutt South. A o Johnsonville, Churton Park, Glenside, ma le vaenga i Sauti o Tawa, o le ao fia tui le tu malo whaapalota fau o Kinepuru. O isi nuu o le ai Kinepuru, e ai le pito i mātu o Tawa, Porirua City Centre, Eastern Porirua Matitahi Bay, e mai le tu malo whaapalota o Mana. A o isi umanu o Mana e au fia i Raumati, Paikakariki, Camborne, Blimerton, Parramatta ma Whitby, o le a whau ai le tu malo whaapalota fau o Kapiti, whatasi ai ma o Taki Waikanae ma Parapara umu. O le tu malo o Mana lea o lo tula i mai ai le afio ngā peseta Barbara Edmonds. O O'Connor nalu ese mai le lisi, po o se List MP a le Labour i le lua whelua se fulu ma le lua whelua tolu, ai whaalangolango e manu malo i le nofua whaapalota e toi ulu whale atuai i le palemene. O Taki o lo tula i mai ai le whaipule a le National. Ua sainia e palemio New Zealand ma Papua New Guinea se whaafounga o le whainga pāanga e whaailonga ai le 5 tausanga o ngā lulue so tau au malo e lua. O le pepa whamatalanga wa sainia o lo mata i tuai a onga fe whaatawa inga, puipuinga, whaatoanga ma whainga whaiva. Na sainia lea pepa whamatalanga i Christopher Luxon ma James Marape i le Beehive i Wellington i le po ana po. O le apule ai nai le sootanga i le vau malo e lua
e o atu i le tausanga e lua whelua iwa. Ma ua sui ai fo i le mali lienga leana sainia whaatasi e marape i le lua whelua tasi, ma Jacinda Ardern a o palemia na folafola e lakse le tasi le miliona Tala e tali atua i whaanaunanga o Papua New Guinea e langolango i nai ni fuafuanga fau. Ni ngaluenga whai whaatasi ai mota penanga mo ni whaalawelawe te tele whaale natura ma whi whaasoa e fo ito mai i le pūlenga o whaalaputupotonga e umia e le malo. Na whawhetai e marape le sootanga umi i le wao malo e lua ma tangata o New Zealand whapea ma Papua New Guinea. O le asoa e whelo ai atoi marape i le minista o le waifafo ma wasa mana ia Winston Peters ma le taitai o le tuangai i a Chris Hipkins. Ua mawhaiona maua le wanoa e au i nai le ngangana Maori i le University o Yale i Amerika o le te reo o le ngangana luna lua lea le tamaitai a Amelia Butler o se tamaitai New Zealand o loo nofo i Amerika. O le mitia Butler o le whaolaulanga le o tuumaanga wha Maori i lona si o manga i whafo atua New Zealand. O le fitu tausanga taluaina a mataiona ia whaavaina se whaala potopotonga e a o awaile ngangana Maori. Mana a matamaile na o le toa lima tangata ilana wasenga e a o awina ilunga upenga o fiso o tainga. Peita aia o mai le taimi nei, ua whaalawa i tele atu le to mai, ma ua o atu le to ono whaia onga e a awa awina le ngangana Maori i le University o Yale. I le taimi whato a fau mai le COVID-19, Sāmoa mia i le University o Hawaii, se whaia onga e a awa awina le ngangana Maori. I se wasenga ua mai a whaavaina e a awa awina i ngangana mo le Pasifika ma le whaitau tusi. Sa au whaatu e patlala na whesosoani ma whaia onga i lungo le initaneti a o au mau i New Zealand. O le naunau ta inga Butler, o le alenga tai i e olo na wha moe moe, ai olo wa aima mau i isi University to tono le Ivy League, wha apea i Harvard. O amatalia se suenga i le lalolangi o loo whaia mataitai i New Zealand, e sue ai pe ai se ai mafuai ona to o tele tangata fiti e wawe ona maua i ngase o le fatu, ma mali liu la iti ono le mai fatu, e 2% tangata fiti to tono New Zealand, ma o le 20% o i latou, e a whaina i mai fatu, a o lalo ifo le taifa se fulu tausanga le matutua, o le to o tele o i latou ia e malolosi, ai whafua se i lava ona oso le mai fatu, e talitonu scientisi mai le University o Otago, o le toa telo tangata e afia le fatu, e solo i le toto, e mafua i ona maua i mai fatu, ma o loo tau sa ilia ni tangata e o fo atu e whaia i ai suenga, e ilano i fo le ta ilima tau sanga le matutua, o le fo mai fiti a Dr. Pritika Narayan, o loo ta ita ia lea suenga, o loo whaanga sono lea suenga, ma sa amatalia i lea susana te anei. Ua maua i whaamaumaunga le toa telo tangata matutua ta i fitus fultau sanganga i lunga o loo whaawau pea o na whainga luenga e amata mai le suipa le mia wawasa mana ia Winston Peters, whaapea Peter Bosher, le ana whaamalosia o na whaamawai o nao se tula fono, o whaamaumaunga o loo whaalia i le toa tele o tangata New Zealand o loo umi o na ngā lulue, e o lava i pisinisi e masani o na tetelea i la fonga tatipi. I whaamaumaunga mai le Stats New Zealand na whaailoa ai, e silia ma le lua se lau afe tangata New Zealand ta i hono 5 tausanganga i lunga o loo ngā lulue pea, e la taile iwa sfulu afe i latou, e silia ma le ta i fitu se fulu tausanga le matutua o loo ngā lulue. O le se 10% o tangata awe ta avale, pe whainga luenga i masini, 8% o tangata whainga luenga, 2% o polo ofisa, ma le iwa tesi ma le 10% o pule sili, o ila toi ta i ono 5 tausanganga i lunga, e a whelua se lauli ma fitu tangata ta i iwa 10 tausanganga i lunga, na whaamawina o lo o whainga luenga pea peitai, na whaalia e Eric Crampton o le pule sili o le tamau ainga New Zealand, e na te talitonu, o nisi e ta i iwa 10 tausanganga i lunga, e le o saa o na whaamawina, o la tau whaamaumaunga. O asau no le palemia Christopher Luxon, o se tūlanga i whaapopoleina i tele, le mata upupe o na tau fia malokaina se se ai se teine titi e se fulutasi tausanga, ma le manatu o se teine luas fulutausanga, ma tu i se fale moe e ia fianga o le mafaufau, ma ua fia i loa foipe ai se ana lua i vai aso le umi ai fato afa ai loa i le minista. Na fato e se soifo malolo i na New Zealand, ina ua ave leo le teine titi i se nofuanga whaapitoa, mo tangata inga se le mafaufau, ma naloka ina fo i limo le teine titi e leo. O whamatalanga le New Zealand Herald, o le teine titi e maua le autism, ma e le mawhai fo i ona tala noa, ma sa tui ini waila au mo tonga fitinga i le whale mai,
na whaalia le te whatuora o le awhaia se ilo ilonga sa ili ai, pena ia ini waila au poni fuala au mō tonga fitinga na awele tenei titi, na Saunoa Luxon, e le tali aina le tūlanga i le lua vai aso, ai whatu a whaailoa i le minista o le mata upu, na whaailoa fo i le taitai o le Labour Chris Hipkins, ua manino lava o se sasi te le, ma e mawhaiona tupu i lalo le taitainga aso o se whainga mā lo, mai atu ngalu foi, ona o le lei fautua ina o minista. I taalonga, e lua masina o le amalolo mai ai Roger Tuivasa Sheikh o le Warriors, o no manuanga me le la taalonga ma le Roosters asini le ana manu malo ai i le asofarai le taluai. Tala fōia mai le si ufofongo le laumua mo le neiva ainga o le awauli.